rw'intare sasarambwe tugiye gutaha Kisangani Genero Makenga nawe Wiringoma Boduwe ngaruye turiyo. Yes, bakunzi bamazo TV rero reka tubasuze kandi twifurize kugira intangiriro nziza za weekend. Mwe mwese mutwumva aho mwaba muherereye hose, haba ari muri Republika y'u Rwanda, muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko tayari tugomba kuba dutogera dusuhuza abavandimwe baherereye hano mu kibuga cy'indege cya Goma, hano bantu muherereye rwose hari ya za Rompoint BDGR, bantu muherereye za Kanyarucinya, bantu muherereye za Kibati, bantu muherereye za Kasika, bantu muri Assemblée Provinciale, abantu muri za Majengo, bantu muri Mugitrante, abantu muri Gihisi, Rompoint Gihisi, abantu muri za Kanyamahoro, Bweramana, Sake, Rucuro, Masisi, Karengera, Buhuri, Rubare, Bunagana, Kiwanja, mwese turabasuhuje, tubifurije kugira umunsi mwiza kandi tubabwira ngo mugire impagarike n'ubugingo Imana n'abafaranga. Turagarutse rero mu makuru na makuru yibanda kuri politike, diplomasi n'umutekano. Murabizi neza ko ntandi tuba tugiye kwibanda ni muri rwa rugamba rw'amagasa, rwa rugamba rukomeje guhanganisha umutwe wa M23 ndetse na coalition ya FARDC. Mubizi ko imyaka cyangwa se igihe kimaze kuba kiba kirekire M23 ihanganye n'ingabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma, by'umwihariko barwanira iki si ubutaka bashaka, ahubwo bashaka kurengera umunyakongo wese uvuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse by'umwihariko muri babandi bo mu bwoko bw'abatutsi, dore ko ngubu aribo baba bibasiwe cyane. Ngira ngo rero nsuze umuvandimwe Papa Joyce ahantu bita ahari za Kanyarucinya, rwose nsuze umuvandimwe Jinyore hano mu mujyi wa Goma, ahantu bita rwose Sebeka. Ndagira ngo ngusuze rero abantu muri za Katoyi, muraho neza, abantu muri za Mugunga, Ndosho, Katindo, muraho neza, muraho murakomeye. Mungu rero nta kindi tuba tubashishikariza no gukora subscribe cyangwa se abone kuri chaîne yacu ya Mazo TV cyangwa se Birunga TV cyangwa kuri Goma update, aho hose tuba duhari mu ijwi ryacu kitangaza amakuru twahisemo kuba tubagezaho amakuru kuri chaîne zigiye zitandukanye. Dusuze rero abavandimwe mutwumva muri mu masaha ya mu gitondo, amasaha y'icyamunsi, amasaha y'umugoroba, dore ko ubu ngubu abenshi mu bice bagiye batandukanye muherereyemo ntabwo isaha ari imwe niyo aho turi, dore ko ubu ngubu twe tumaze kuba tugera mu masaha y'isa 5 z'amanywa, ariko abenshi mushobora no kuba mugeze mu masaha y'umugoroba cyangwa se amasaha ya mu gitondo. Ngira ngo rero mbifurize kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye. Haramukiye imirwano, ubwo birumvikana ni muri access zigiye zitandukanye, ahantu bita Runingu, abantu muri za Runingu, Powezero, Sange, Ruvungi, Katogota, Kamanyora, Makobora, Plaine de Ruzizi, Ovira. Namwe ndagira ngo tube tubaramutsa tubabwira ngo mugire impagarike n'ubugingo, dore ko izo access ari zo tugiye kwa twibandamo nyuma yuko dushobora kujya kure y'ibitero shuma biri kubera mu mujyi wa Goma. Dushobora kwibanda kuba M23 ngigiye kuvanga ingabo niza FARDC. Ariyo makuru nshaka ngo tugire tugarukeho cyane. Ese ibingibi birashoboka ku ruhande rwa guverinoma? Ese ibingibi birashoboka kuri M23 tuzi mu budasa bwayo, muri discipline yayo, muri behavior, mu mico no mu myifatire ya M23? Ese M23 yavanga ingabo na leta? Mwenyewe Marishari yabyutse atangaza ko muri report ya lisanse na majeru afite ko M23 idoha bayisabye ko igomba kuvanga ingabo niza FARDC bakajya gufatanya n'ingabo za MONUSCO kurinda umujyi wa Ovira. Ese ibingibi M23 irabyemera n'ibitero iri kubugabwaho mu mujyi wa Bukavu biri gukorwa n'indege zitagira pilote za drone CH4B? Ese kadutuka ibitero byaramutse M23 kabiri guterwa n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa guverinoma aribo FDNB ndetse n'abatanzania? Ese nibajya muri Ovira bakajya kwivanga n'abari kubarwanya? Ese ibingibi biratanga ubuhe budasa kuri guverinoma?
ibi ngibi rero twabyumvise mu mpera z'iki cyumweru ubwo M23 yasozaga ibiganiro hariya Doha muri Katari, yaganiriye na coalition ko igomba cyangwa se n'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko bagomba kurabira hamwe icyitwa kurandura ikibazo kugihera mu muzi. Ikibazo ariko basanze ikibazo bagihuriyeho n'u Rwanda, icyo kibazo nta kindi ni cya FDLR. Mu gitondo nibwo umuvandimwe Mr Irene kuri Goma Update yabyutsa tubwira ibitero biri kubera ahantu bitazabwera mana na Kanyamahoro. Ni ibitero mwarabibonye neza ku rezo sosiyo yagiye atandukanye. Turabizi neza ko wenda ntabwo twavuga ngo abakunzi bacu cyangwa se abantu mukurikira iyi chaîne yacu ngo mureba Mazo TV gusa, turabizi neza ko mureba n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko mwabonye neza ko batangiye breakinga neza ko FDLR yamaze kuba yatogera iza kurwanira hafi n'imipaka y'u Rwanda. Ese ibi ngibi M23 bivuga iki? Ivuga ko kuba bo baza kurwana hano mu ishamba rya Virunga, twavuze ko harimo iri shamba mubona imbere yanyu muri screen ririmo brigade zigera kuri 2 za FDLR nguko babitangaje. Ese izi brigade 2 zigamije iki? Ese izi brigade 2 zitunzwe n'iki? Zibeshejweho n'iki? Ese kuba ziri hano muri iri shamba rya Virunga biratanga iki, cyangwa se ni yihe sura M23 ibibonamo bakunze ba Mazo TV? Ndagira ngo dufatikanye dutanga umucyo kuri iki kintu kijyanye na FDLR ikomeje kwibanda cyangwa se kuza hano hafi n'imipaka y'u Rwanda. Ubundi coalition niyo yagiye itangaza ko umujyi wa Goma nufatwa FDLR igomba kuba yitayarisha tayari ikinjira igatera ngo Rwanda. Ibyo ngibyo mwenyewe Fachibato cyangwa se Son Excellence Tshisekedi Chilombo yabitangaje igihe yavugaga ko tayari ngo umujyi wa Bukavu bamaze kuba bakuramo imidugudu 8, ariko ibi ngibi ni bya bindi bya coalition n'ubundi kugira ngo twumve cyangwa se abakurikirana coalition twumve ko irwana nayo iticaye. Abone nabo bagendera kuri wa mugani ngo nta usangira n'udakoramo. Ese ukoramo cyanga wowe wigamba gukora mutakozemo? Ubundi nibyo tureba. Mu minsi yashize twabonye ko M23 yavuze ko igomba kuba yakwavansinga ikagenda hariya ku kibuga cy'indege bita Bamboka aricyo cya Kisangani. Ku munsi w'ejo rero inzu yategurirwagamo ibitero cyangwa se urugamba rugamba rw'indege zitagira abapilote. Ku munsi w'ejo M23 yamaze kuba iyo nzu yayishira hasi nyuma yuko na drone zigera ku 8 zari mu kibuga cy'indege cya Kisangani zimaze kuba zaraswaho nyuma zigashwanyagurika. Coalition yavuze ko ibitero byayo igomba kubihera ahantu bita Zariningu, Ruberiki cyangwa se Ruberizi, Plaine de Rusizi ndetse na Sange, tutibagiwe ahantu bita Powezero. Ku munsi w'ejo umuntu bita FDNB ndetse n'umuzarendo bakoze akazi katorosha, ariko biza gutuma uwo bita General Autoproclamé Makanaki bimusiga afashwe matekwa. Ese ko General Autoproclamé w'abazarendo yafashwe matekwa, ibi ngibi bikurura bishira he ku bazarendo? Powezero ni agace gahana imbibi n'umujyi wa Sange. Uva Powezero uhita winjira mu soko centre rya Sange, tayari ku buri Sange buri nanone witegere imisozi ya za Ruvungi. M23 rero ivuga ko tayari mu gihe ihuriro ry'ingabo za guverinoma zikomeje kwigabaho ibitero igomba kwirwanaho mpaka yongeye kwisubiza umujyi wa Uvira. Ivuga ko rero kubu nguyu umujyi wa Uvira itarawinjira, Abanyakisangani nabo ubundi Kisangani niho Colonel Nanga avuka, ngo Abanyakisangani bagomba kuba bitegura intare za Sarambwe, cyane ko nyuma yo gukora ibitero runaka byerekeza muri kiriya kibuga cy'indege cya Kisangani. Twibukiranye ko M23 mu gihe yabifashe ikibuga cy'indege cya Kisangani, ni ikibuga cy'indege cya kane yabifashe nyuma y'ikibuga cy'indege cya Goma, Karemi na Kavumu. Dore ko Kavumu naho haramukiye imirwano yo bita mu Tanzania mu FDNB barwanya na M23. Bivuga ko ibyo bigo by'indege uko ari bine ibyibitseho
tayare urugamba rwaba rumaze gushuha. Reka tubashimire rero mwe mwese tujyanye ku musozo w'ikiganiro cyacu, twarabyemeranyije ni minota 10 nk'ibisanzwe, ni nka breaking news, ubundi tukabashishikariza kureba ibiganiro byacu mukabirangiza, tukabana mu makuru 5 kuri 5. Mugere weekend nziza rero, kandi tubifurije guhaha mukaronka abakunzi ba Mazo TV.